Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Anya, matandali na. May san atawan ti utang da dito istor tayo. Sa ita, nayunan da pay laang mat. Ala, ikamon bakit? Amang ano awanan ti maisaang da. Kat ne, naitapay anak da limalang ti tawon na ti imbaon da. Wan nga rod ah. Sige, ikak man langan. Nga mao din day ta nga utang da ah. Agbayad da pay. Oh, aday ta. Nakaluto akon. Sige, ayabamon dagiti anak talakay. Tamangan tayon. Agsida tayo latan na iti kamatis nga dabugong na. Anya matan ti kastoy abiyag. Di ba'y makasidamot iti naimas da tao. Naimbaglangan na. Tapautangan nakalatamot ni Sofia. Wen nga rod ah. Ngam ko na nakiniboy nga anak ta. Amaudin ti bagas nga ipautang na kada tayo. Awan tumot ngamin ti masarakak at trabaho. Katsyak. Basit matimatmat gadak iti panagbasbasura. Tadinak matulungan nga agkalkal iti basura. Dakla kayat. Isungarod nga agsapsapulak iti panggadak. Tapno saan kan nga agkalkal iti basura. Kaano ngay? Ay, adan to ah! Wen! Adan to, bakit? Lina! Dumagas ka ditoy. Tao may mo kitaan ti total ti utang yo. Ay? Ha? Anya ti mapaspasamak ka ni Lina. Agkat katawa matan nga awan gapgapo na. Ni, apay day jay. Balan sakit di. Anya tay da magkusopya. Bagtit itan ni Lina nga asawan ni Andong. Wan, Nana Norma. Nagbiitin ang nagwaras ti damag. Idi kalmalaan na ibagak day taken ni Gloria ah. Ita, nakadano nan ijay surong nga ayan yaw? Wen mat, nagpardas at talaga ti damag kunamsa. Taamom ngamen, no kasta at chismes, interesado dagiti tao. Kasta latibiyag, Sophia. Angam na daumay ang mga kasaba. Di da kayat adenggan. Angam no chismes ay nagalistuda. Ni Nana Norma mat. Kaisumat ti pudnaw, saan aya? Adon dagiti kaaruba, ano adda umay nga agkas kasaba. Ilamanganda, iri kapanda iti ridaw. Ngam no chismes, ay interesado dala unay. Sa bagay, pudno day ta, Nana. Ay aguray ka. Damagag man kan ka, no pudno tinanggag ka. Tako na daasi ka tinaggapuan ti chismis nga agbalaitan ni Lina. Jakmat imbaga asigurado nga agballa ni Lina, Nana. Tikunak, amangan no agballa. Ay, day tati madi nga inaramid mo, Sofia. Imbagam aballa ni Lina. Adi ka mo't sinigurado no talagang agballa. Ay anya ngay ita, nagwara sain. Madaksan mo't jay tao ah. Anyan? Nagbiitan ti panagwaras ti damag. Pagkunam ngamin ay ang agballa ni Lina. Una, tayo di kasarsarita. Basta katkatawalatan. Tayo ngayon katawa ti balla, Nana. Ah, ay na, kita man na talaga ti chismes. Tinangag ko kat agballa ni Lina, gaputa agkat katawalatan. Sa linukaisan na kanu ti paldana, kat magmag na. Anya? Ala, awan ti kasta nga imbagak. Ay, ti chismes talaga. Manay nayunan. Awan ti imbagak alino kaisan na ti paldana sa magmag na. Ay, aniyan. Alaman kit de. Uminumak man iti soft drinks mo. Tay nalamiis ah. Wan na, mabit laang. Ni Lina day tagkalkalkal iti basura. Pagtimkak man. Lina, agkalkalkal ka gayam iti basura. Anay ko, anay. Imbarsak mo matanday talata iti ulok. Pwe, nagangot pa
Kayat mo, hanay? Ah? Ha? Kayat mo? Itid ko agtoy. Anya nga tati ko na nga itod na. Kayat mo, hanay? Darling, ha? Dito, Ay, sus. Lukaisan ng tikaldana. Ay, sus, ay, pakawalam. Ay, sali na. Diyak kaya tayta. Inakon. Bagtit sakit ya talaga ni Lina. Awanan. Napukaw ng tilimbong ti panunot na. Kasanon nga ti utang na dito istor tayo. Ay na po, nagdakkel ti utang da, upat aribon. Kastala ti biyag bakit? Anya, kastala ti biyag. Awan mapabasol iti dayta no di si kamot laeng. Apay nga nga itad ka dakwada. O anya nga, di na urnungan. Uray si ka. Kunam nga ikaklatay da, takaasi da. Ay, Ngam, pudno ka di lakay. Bagtitan ni Lina. Sigan amis mo tinakapanagnak. Uwan bakit? Kayat mo honey, darling. Kayat mo kung kunanakit din. Sana lokaisan ti paldana. Anya? Uwan bakit? Iso api manawak adagos Amangan pa inuan niya ti aramidon na. Ibagadan to kiti pagtatakkonak ni Lina. Ha? Agasam, lokaisan namat ng ti paldana. Anya? Alright. Awan pa'y nasa pulak apang gada. Inkag-sapol Marigrigatan ako nagbasbasura. Di nakmat nga rog tulungan. Magbasura ka lata. Ay, mabay naklakit day. Impon bigat. Inak man na nagsapol iti panggadak. Barang addanton. Atan nakakaasi tayong lakay. Kaasi dagiti anak ta. Oh, Andong. Naimbagman ta nasabat ka dito'y dalan. Papanam ngay. Kita balay da tatayo, Fre. Inak man kita antay kuna nga ramidag akulungan ti aso da. Isupay ta itangdan na. Kastaya. Sika ngay, papanam. Agpasurong akman. Tay nakitaan day danom. Amangan kit din no damanan ng pugsat iti host. Kastaya. Wen. Andong. Pudno ka di. Ti. Ngagbalan ni bakit mo? Ay. Kwa. Siya ka mismo tinakapanagnag. Amangan no kasapulan ngayon kan ipaagas. Delikado no saan amaagasan. Amangan no kumarkaro ti bagtit na. Anya ka di kay bagbagada abagtit ka kano. Di mo patpat yan, ida. Apay ngay, ngay bagbagada abagtit ka. Gapo nga ta makikita da ngagkalkalkalak iti basura. Iso ako na da abagtita. Limpyo ka man, bakit? Ang na. Apay ngay bagada abagtit ka. Ibagak man laangan kan katipod no. Diyak kayat asingirundak da Sofia iti utang ta. Tatalagamot ngawan pagbayad ko. Katap no saan da kun asingiron. Aging babagtita ko na. Anya! Day tala ang tiamok apamuspusan. Tapno saan da kun asingiron iti nagado nga utang tayo iti istorda. Andong! Woo! Wayak man, Andong! Oh, pare dado. Apay ka di. Adda ngamin ipaaramid ko ken ka. Agaramid ka man iti kulungan ti baboy. Tarakan kami iti baboy. Ay, kastaya. Ay, sige Ang jetangdan ko, ikisay ko na iti adu nga utang nyo iti store. Ha? Ay katwan tapno maksayan matbasit. Ti asawa, dagayam kita. Naggapon sa akin di iti likodan ti balayo. Kwa, Step! Step! Sus. Anya ka yung tararamidan na. Step! Step ta, papa. Step ta. Isak ka no? kwa, Sus. Kwa, andong, di saritaan ta. Inakon, tani. Urayan kan di balay, ha? Di tangan. sige. I love you, honey. Di ka pa salsaliti dalang ko, Lina. Anglisi ka. Yawid nak balayo. Ay, saan? Kayat na. Ha?
Kaidata. Ay, pakpakawan! Mapanakon! Ay! Aray! Hoy, ina! Step na, Papa! Magalas ka tilang langamon. Maya, saan ka na? I love you, honey. Kung kunampay ka ni Dado. Napimpintasak mo ni bakit na? Kasanon ngay, naarakopan na ka. Anya, isos, di na maiturad tabag titak nga raw. Ay, nuan niya laditan, ter aramidam. Oh, boy. Nadakamat dito yung store, apay. Kay ayamak, uncle. Ay, kasi kamat. Bagtit mo't ni nanang mo. Saan? Saan? Kuno ni tatang ko. Agin babagtit ka no ni nanang ko. Anya? Anya ti kayat mo asawon dadaw? Babaan ti aramidag. Maduktalak no talaga abalan ni Lina wenno saan. Anya ti aramidam? No ibaga na kanyak nga I love you honey. Ay arako pagman nadagos kat agkak ti bibig na. Anya? Oy, ang mga no anya mo tenday ta. Ang mga no agkurso na da kakit di mat kenkwana. Ha? Gaputan na pudpo daw nga may ti siya. Ha? Ay, saan mo't abakit? Maduktalak lang nga da relasyon nyo. Pagbabagtitan kayo adwa. Bastag talag ka iti plano, bakit? Di ka agong unget no agkak to ti bibig na. Ken arako pagto iti nairot, ha? Padasam nga aramidan ti kasta. Tapang oran ka iti 2x2. Nili naman nanday tagkalkalkal iti basura. Kasit gakman. Kita man no talagang agbagtit. Lina, agkalkalkal ka kadimanan iti basura. Ay, si kanihanek. Kayat mo, Ha? Ha? Ay, uwan! Kayat ko! Uy ka. Day talaga. Yam, Bastos! Bastos! Ayop ka! Bastos ka! Idarum ka kin ni Kapitan! Rape-face! Oh, makitam? Agin babagtit ka lagayam. Awan mon, nabistukan Lina. Amom, no asino tinagko na nga agin babagtit ka. Ni boy nga anak mo. Ay, agin babagtit ka lang. Tapno dida kasingiran itinagdakkel nga utang nyo iti storme. Ay, sana mabalin Agbayad kayo mat Ti utang, rumbang abayadan. Saan kat atalikodan? Ala, agbayad kayo, Lina! Si kantumot nga men. Agin babagtit ka. Oh, anya nga ita. Naduktalan matlaang tikinapudno. Di kababayin ka matlaang. Anya nga nga rute ramidag. Awan matibayad tayo. Nabalay. Inutan tayo latan na bayadan ti utang tayo. Inagkarnakit din na jada daw. Inarakop na kapay. Anya? Kaya't nakano amaduktalan ti kinapudnaw. Iso akas jay tinaramid na. Salbag kamot ngamin. Kundi bagtit ang tupay lang ngamin. Oh, anya ita nga. Adda ka din na itulong na ken kada ita. Awan! Papain ka lang! Kunti kagurak. Inagkan ken inarakop na kanidado. Salbag tayo siya tao. Basol ko matkit di alakay. Ay, basol ko! Sige. Bayaan mo dahi ta, banag. Iutang tayo. Inutan tayo na bayadan. Tulungan ka nga agsapol iti kwarta. Tapos inot ang makabayad tayo. Hindi ko mapaya! No kumatad na trabaho, di awan ko mati problema. Sa anak ko naging babagtay. Tapno lang matalikod at ti utang tayo ijay ni Sofia. Inaramid ko ti kasjay. Tapno saan da tayo kumanasingiran. Ngamjak nagbaligay. Palpak tinaramid ko.
Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, adaw iti pagsasao ako nana. Ti utang, bayadan, saan at alikudan. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Putlay, ken iti direksyon, Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.